Reveal and Restore YouTube channel ngai na ana angel te midang ti khwal na hiai video ki post te ana sir son zel te tunga amasan ki pa thu kahon gen a hi tuni in Christian cult group lunglut huai ma khat sut khom non le ichia mi asanga sim thakhat thua kiten na news khonga inamu khak seku kaging ta a hi hiai mi tam pi ki teng sak zel te saptom Unification Church ki chi to kisai sut khom le chi hi hiai Unification saptuam a hi le 1954 kuma hong kipan hia a hi apan khetu min a hi le mun yong myong a hi anungin thudik gen khetu pa dana akiko izakin amin san myong mun in hon hieke hiai mun bel 1920 kum February ni som ni lenga in North Korea a Chongju khwa Pyongan-buk-do kichina province anapiang hi ain kwante Presbyterian saptuama ki khom in Presbyterian gindan zui uhi hichbang in kwana pat hong khang khia himale mun in spiritism to kisai lunglut na lian tak anewa pat ananei hi huchi in gindan diklo apai pi jakin Presbyterian saptuama pat no khiakin an om hi Unification saptuam heutu te gendan in 1936 kuma Easter jingkalin Jesu in mun vave chi uhi Jesu in avave hunin mun pen napoimo taksem khedia tel ahi dan le hiai na sepswa na a Jesu in leng pan pi ding ahi dan gen chi uhi na a sepswa ding a khut a piak ahi hunin Jesu mama in mun kyanga mi hingte hot dama a om theina dingwa a poimo om teng sem swa tu nang hiding na hi chi uhi hiai ja ka hidinga mun mama in le ama pen mesia le hondam tu dan in ki gen hi miten mun kyanga dotna abol nawa na kyanga thil hon gen tu pen bang chidana Jesu a hi chi theina hiya chi a mun adot ule aman lim a kigel to amel akibang chi in adon na pya hi hiai Unification Church te gindanin Jesu in hoddam na asep swa zo lo pen mun in sem swa ding chi dana hi hiai pen ingai to saule zuaw lo a hi dan chiang takina thei mai hi I Bible Jesu in mihing te hoddam a I om na dingwa a hinna analan hinta a hiai munin asep be ding bang ma om non jen lo a hi hiai Unification saptuan tenbel Bible sangin mun gen te ging ta zo hi munin chu Bible le poimo non lo a hi achi bana anung zui te kyanga Bible thu sanga ama thu gen zui zodin thu hil hi hiai mun gen danin Jesu to aki ho nungin misisa te khong mosi buddha le adang dang te to le ki ho kha chi hi hiai khong apatin le hiai pa hon pathiak saptuam pen pathiana pan ahi lo dan chiang hin ta hi mun gen danin kum som le guk lak vel khonga hin pathian samna ananga chi hi atung in ut pa lo chia hile le anungin Bible thu guk khong hon thei takin le Jesu to hong ki ho khang nun ut pan chi hi ama gen danin Jesu to aki ho wa pan thil tam tak theya khovela khel na hong lut dan Jesu leitunga hongkum suka asep swa dia a mission le miten anasan na dingwa pathianin hun paisa a pan mite ana prepare dan khong hoi takin thei kichi hi Jesu hiai leitunga hongkum suka asidia hongkum hilo a hi chia zudaten anagin tak lo jakwa Jesu sikha a hi chi hi huchi in munin Bible kilang na bungsom le kwa kigel belam no zine na to kisai 1960 kum in omta a hi chi hi ama pen Jesu ni na danin ki koya azi hak jahan to akiten na pen belam no zine na dana koi hidana hi huchi in khovela mi teng nu le pa danin ki koi mai hi to bana kilang na a laibuzia la sil pen leng ama chawin hong thei ki chi
hiai mun le anung zui te sin sakdanin mun pen adam thumna a hi chiwa ama le azi pen nu le pa dik tak a hi chi u hi hiai amau nu pa tung to na in kwan dik tak hong kipan a hi chiwa khovela mi te amau ta dia hiai in kwan sunga laglu ta om the a hi chi u hi mun yen danin khovela pathian lalgam aman bol so ta a hi chia khovel pumpi ama khut noya oma aman vai hom ding a hi chi hi hiai unification te kingak na a hi le hiai true parents nu le pa dik tak chi a hi mun te nu pa pen nu le pa dik tak a hi wa amau te tung to na mi te pathian kyanga pi lut veka om ding a hi u chi u hi pathian a hi le aki kheng ngei lo le be ngei lo a hi chiwa self generating energy a hi chi u hi khovela thil om teng teng hong ki patna a hi chi u hi jesu pen pathian ta a hi chiwa a hin na tan hiala a thil tup sem so dia hong ki sa a hi chi u hi ama pen pathian hilowa ama a pathian hong kilang a hi chi u hi jesu penin I kha adin swa tang na hon tun male ji anei lo ziakin I taksa adia swa tang na hon tun lo a hi chi u hi waijaka hiai reverend moon pen mi hing te salam swa tang na hon tun tu dia poimo a hi chiwa jesuin asep swa zo lo pen hiai munin sem so a hi chi u hi hiai mun in again danin khalam gal na sataka ado bana setan to akido ek nungin munin pathian to pum khat hi na hon nga a hi ki chi hucha jesu tha hek tu dia hong pang thei a hi chi tu in jesu in asep so azolo aman sem so lela perfect family prototype bol lel a hi ki chi waijakin miten ama pen apa tang ma mawa aza ma ding a hi chi hiai unification sab to amten kha siang tho pen kha numei kha a hi chiwa ev ni na a hi chiwi hiai kha siang tho pen jesu khalam ji a hi le chiwi mun yendanin jesu pen setanin azo ziaka tha a om a hi chi waijakin Christian kichiten bang chitukin jesu to kizopna hoi nei le ule setanin jesu taksa pen azo manin gingtu te taksa leng setan khutnwai apan swak ta zolowa jesu cross a asi na in gingtu te taksa hoddamna tun zolo a hi chi mun gendanin cross a jesu hoddamna pen mi hingte adia bukim lo a hi chia jesu si na in khalam hoddamna chau hon tuna salam hoddamna hon tun zolo a hi chi waijakin mi hingte adia salam hoddamna samlai a hi chi hiai unification sabtuam ten second coming pen tang tungta danin ngaiwa hiai san miong mun hong kilata pat second coming tang tungta a hi chi uhi pathianin ama bat pin numeile pasal bol a hi chiwa hiai numeile pasal adam le ev te pen unification sabtuam ten mit amu thei pathian a hi u chi uhi mi hing te pen pathian mi hing hong swak a hi chiwa wajakin mi hing te poimo pet ma wa pathian a poimo bang banga mi hing te le poimo a hi u chi uhi hiai adam le ev tigel an hial lo hi leu khovela mu thei til te laka thunei tu le pathian hi dingwa amau bol tu pathian pen mit amu thei lo khalam khovel chawa pathian hi ding chi uhi hiai unification sabtuam te gendanin setanin ev hem zowa huji in numei pasal ki pol bang in ki pol pi chi uhi wai takin ev mit hongwakin athil hi diklo a hi dan hon theya huai athil hi diklo hi dik soma pathian hun se atun ma in adam ki polpi chi uhi huja evin adam aki polpi takin adam mitle hongwakin athil hi khel jakin adam in zum huai le la huai sama ma chi uhi hiai sabtuam ten amaulaka
ging tu te akai lut ma seu Bible pansana thu gen zel ding in kisin sakwa atupu atang tun changin Bible poimo non lo ding a hi chi u hi amau koi danin Jesu le kha siang tho hong kilata pat thu hun lui poimo na mang hia hia ya huai bangin tuin thu hun thak poimo na om sanon lo u chi dana hi hiai saptuam te gindanin Adam le Evi te ana hial ke le u le mi hing te hong tek dingwa siding a hi u chi u hi hiai ten van gam om a hi dan ging ta wa himale meidil om dingin ging talo u hi hun tom chik khong ki god namun dan de om lel dingin ngai sun u hi unification saptuam te to kisai hiai za khongin I hun sak dinga asut be ut te adin le sut be ding tampi om dinga thau kap a training dan khongu biakin sunga thau atoi dan khongu ai kele kiswal di dan akizil dan khongu le thil tuam tom tampi tak sin be ding om tham hi mabana pathianin remasak le kal group dang to kisai isut khom non dingwa hiai video isir son theile share son chat dingina ikichal a hi topan hiai video tung tonin honwal zol chat hen ki pa ke